سر دچم جم میوانی خبریز من حسکو شروعکاری سیاسی ج سوید تبلی مدبه امی هر لسر و بابت امی بمینن بریز منال هفدم تباش به سپاس کوتیرو میوانی میه و کنها چالگوان بیرکال جی آنیز من بحثا داوین پیشاتی میدانی لباجاری عن عیسای کرنها بیجن هزن روسی خوشوی باجاری و دکشینه خو وکشاندی بخو 8 کیلومتری دور کتیه بنارينا تشد استراتيجيات روسيا ده هاتي جوهرتن حتى كو بفيلوفو وتفجري رادبو وخوج باجار بدكشينا. دست بيك درس وسلاف جبويتا وجبوي تماشفانا دما ام بخوازن روشين ناس بكن بري حموتش تدوي ام وكا كرد وكا ملت كرد روشا سياسي نابا ناس بكن ايرو در روشا سوريا دا كسوري ولاتك حتى وكا فيس عطا غسترد اخذن هجي اف ان دا خودي تمثيل خودي بليار بيستروسي ولاتي عربا هنا ترك ولاتك يسرخوي خودي برجواندية ايران روسن امريكي اوروبي هر كس كي برجواندية خود باريزي دوي داره دا پرسا هاري گرنكو اساس اوا گلو داخوازا کردا چیا خندیل دناف مده چید که جبو چه واتف گره هاندکی گو حنجته بده داگر کره ترکا گو ترکی ورن دوره ما بکنه بندستا جبر في استخوازم نمونه که جواره بین مزمان دما گو او جلان هاتا گرتن محکمه ده دبیجه جه دوسته خوره دبیجه دبی محکمه می حکمه لسر می بکاره پکه و گریدایه یعنی چه خاص پکه کاری بیش دولتا ترک خدمته بکه اول قاسی جزای مسفک بی یاد دوا بری گو تفگرا سیاسی لقابش لو لفدورونه آلدار خلیل بهشکره بحثا شرف کرد گوت حکا لباشور دنقبینا دولتا ترک و باشور ده شر درکبه ای انا کسی لکو داره بی جواب گفتگویا دمات لی تماشا دکه کسی گو دخوازه ترکی به چاوا ایرو دکشینه باشور دخوازه ترکی بکشینه دورا مجی که تکه که قندیل مخاططه که هشکره و زلاله وكي ملت كرد نابي امورن برجوانتي بكفنا بيشيا برجوانتي ترك وعرب وفارس وروسا وامريكيا دا وام راستيا نافا خصافي لكن ام برجوانتي نافا خمزانبن سياستا كو ايرو قنديل دكيل ددفري دا بهشكره وزلاله بيچاوا عفرين رادا كرن بيچاوا جريس بيس وكوبا نجي تسليم كرن هاكر بدست PKK ايفيجي كي رادر بكي لروس بخواج برغو موقف واج PKK دیارا زانه گو نه پارتیا کرد کورسانا روی آوایا زانه گریدانه ویشتر و نه امریکی جویدشتی دزانن و ترک خازانجه جویر دکن. باش تبحثا باجه کرد بجه هر جار ملت کردیان گله کرد بتنه دبه قربانیان وان رکتنی ناف دولتیان کوچید بین بتنه دخوازن برجواندیان خوا لدوره بپاریزن. بنارین تا وی جاره و کرد چو باجه بده؟ ببین قربانیات چه؟ دبیرتو باوریم دجبوی بشاشیتی نوی تفهم کرن یکریزیا مالا کرد دا خوازا هر ایسانه کی کرده اللي باوریم دا توقیتا گو ایرو انا کسی خوکشان دا لفهاتنه که بپایای پکه کیره مخابنه نکارم بیشم تفگرات سیاسیه لکردستانا سوریه جبر افکسانا پایای قندیلینا خواهش کره خسته بردفع مدفعی دا وکب عربی دبیجن دوابو بری ام گفتگوی بکن لفاتنا تشتکی بکن ام پیشتی زلال و دیار بکن تفگر اما تفگر که سر بخویا یعنی اجندات قندیل به جمع بکارتی لیه باشه برز ام دخوازه بکن تبه ام بله کرم اشته گوشمتی خواستگره که ام خبروسات امریکی ام دنیای بتنا خویا کرن ام تفگره پروبلم ما مخالفت را لشامه چاره سر دبن یعنی چه رژیم به چه مخالفت به پروبلم ما نجدایی آخا سوریه یعنی کردستان دبن دست سوریه دا قدر واقعیه ایرو به سوریه را روشای چاره سر دبه بری حموتش تی درastیه دا زیر زلال بکن دبه پکه که دست خوشنابا مشکره درخه جبوی ترک به حنجتا پکه که هجوم نکن اف زلال و دیار دبه بیتا کرد باش بريز منال انها بحصويه كتكرن دبجن اجرك مزن هي كو تركيا اوبراسيون كلاشكري يا دن لسر روجافاي كردستاني انجام بده دخوازه در باسي كوباني وعين عيسى بنارينا تا اجرافيه كهي بتابتو كونها ام بيجن تشالاغوان بيركالجي انيزمان كو خلق مطرسيه وان سيرفيه كهي بيشتي فكشانا هزن روسيج باجاروكي عين عيسى بگو من ایرو لسر عرضه دنقبینا روسا و امریکیا دا ویلوی دخوازه خو لسر عرضه بقوت بکی و درسته خود چه بکی جبر ویجی که روس تماغو دبین انتقلیه کرداب دور امریکیا رنا
بێگومان دەستورات ترکا بدەین لێ ئەس وەکە شخص ترسامی ئەوە بوی ڕەنگی تونەیە بۆ ئەمریکی دەستورات ترکا حتا داوی بدن إلا بشرطكي هاكر بيتو مظلوم عبدي وكسي قيرة بهشكرة وزلال خوشبنديني قد نكن وجدرا ميديا دنيايرا ندنا خياكرين انو تكاري قنديل الجمعتونيا وخو بهشكرة بسبيرنا تبقراس سياسي كردي وامريكيا هنگي امريكي لدجي تركا بسكنن ليه امريكي لدجي برجوندية تركا ناسكني حتى قو حنجتا قنديل دستي بدبي ويني اوجلان دفري مدى هلدايبن دبي افراستي وزلال ديار بيت كولاني كردي دا يعني قوري اخفتناتم دكارم بيجن هال هفتيق هشتن ريكفتنين وشارتي نهيني دبن ما سيدا چه دبن؟ بيقو من حميل تسيبوي برجواندية خود قنا هفدو مخابل ايقو تموتم قدره وهاكر يا خيانة مالا كردي كرد بندست كرنا وكرد غيران كرنا نمونا وينا ما ايرو تتبيني كردستان آزادي خودي برلمان خودي حكومات خودي شرعيتك قانوني ودستوري لدوتنا عراقي لترك بحنجتا وانا زيدي 10 كيلومتر تمر زاخو كردستان دا ايرو بحنجتا فاي قنديلي ايغو قنديل بخدا خازا تركا كريا بوتيا ورا فام لفيدرنا مراد قرأ الى انزلال كر جهه بوتيدنش حفنيني وقنديل وچايس في دفري دي دس بيتا هشكرش تركا رغوت فام لفيدرنا ان ايرو قربان خيانتا نافا خنا ان بقربان دستريش كرنا قنديل دنافا مديا گرکم حمو بیجن ایدی بسا میدانات باکوره کردستانیا میدانات دیاربکر و آمد دیاربکر و مردین و مسیبین و شرنخا دست خوش ناوا ما بچینا ایدی بسا برز امی بین سر لوتکا سیالیا کو بریار السبا چارشم نوبرا سروکن هرسی ولاتن گرانتور ورا اللي دار خستن رجب طيب أردوغان فلاديمير بوتين وحسن روحاني جبوي كو روشا سوريا بجشتي قوتو بيش بكن هر جار بشتي كو هرسي سروك دجفن بشترا يكسر شر دس بيدكا تتش تخمين دكا بشتي انجام دانا بفيلو تكاية تشيب وبچي در انجامان در كبن ام بكردي دبسي دوستي دجمن جبدورة لفدو درونه يعني روس ترك وإيران ندوستي هبدي قشتينا دوستي برجوانية تمكينة ليه لسر عرضي دبيرو باوريه بتجارك دي أستين مصمان بريارة روشة دي دستي أمريكية دي تشخا إيرو أمريكا روشة كنابا في خراب درباست بي إيرو بريو الهجبجاتنة يا روس تخوازي قازانج بكيش فيه الهجبجاتنة أمريكي وبي تشتيها أنا ليه تشارة دستي كسيدة تنبي أو تشخا بلانا دينن پلانا داوی لفاتنا داوی دست امریکیا دبی و برجواندی کردا امریکیا دبی يعني لغوري اخفتنا تب بريز منال هرسي ولاتيان جي سروكن هرسي ولانتان نجدينا كو چارەسەریەک سیاسی ji krîza Sûriyê re لغوري biryara 2254 يعني جي ام بيجن چارەسەریەکê bibîne بيغومان جبركو امبيجن حكي امريكي نتكفري دا روشا لانا وافيا يكودرا لروس تخوازي كو سوري بقشتي بباريزي ايران تخوازي دستي بتدابي تركي تخوازي دستي اف هر سي دولت ديك روسا جي درخا ايران وترك تشتكي تاني دا دقنا هفدو بو نهي للكرد ببنخوتي قازانج ليه؟ قالوا دا لقباتنا سوريا دا روس وتركي ايران ايه كاربن لفدو بكن خط او تشناچه تسري برجوديه وا دولت على قالك دبر على ديجي هذا نادي دبرنا دقه هفدو وكم اني زمان حكي ايران وتركيا مساله كرديه دقنا هفدو لكودر قازانجك كرديه به ارويل ديجي دركبن وبخابن فياي ترك وايران دنافا مدنا دمالا مدنا لف هر سه دولت فاتوره قازانجانا كينه دبرا بله زور سپاس جبوی میوانی مبرز منال حسکوش روکاری سیاسی ایرات میوانی ما بو زور سپاس لسر آمده بونات